imate mogućnosti za kablovsku. Total TV nudi rješenje. 38 najpopularnijih domaćih i titularnih stranih kanala, plus 200 slobodnih satelitskih kanala po vašem izboru, plus najnovije paket sa 11 Pinkovih kanala. Pink Movies, Pink Music, Pink Film, Pink Kids, Pink News, Pink Srbija, Pink BiH, Pink M, Pink Plus, Pink Extra, Total Pink, plus svu opremu koja vam je potrebna dobijate na korištenje besplatno. Nazovite Infocentar 011 333 27 27 ili postite sajt totaltv.tv. I da ne načiniš ni korak, da ne pređeš ni kućni prag, svet će biti s tobom u sobi. SBB, kablovske mreže Srbije. Sačuvajte stare i uspostavljajte nove veze. Dobijajte i šaljite samo lepe vesti. Srećne praznike i sve najbolje želi vam vaš SBB. Životinje na svetu trči brzinom od 120 km/h. Najbrži motor na svetu ide brzinom od 312 km/h. A da li znate da je brzina SBB interneta za tarifne pakete 10 megabita u sekundi i 4 megabita u sekundi za flat pakete? SBB. Najveća brzina dostignuta pri servisu je 246 km/h. Najveća brzina dostignuta pri skijanju je 252 km/h. A da li znate da je brzina SBB interneta za tarifne pakete 10 megabita u sekundi i 4 megabita u sekundi za flat pakete? SBB. Ćao, ja sam Branka. Preporučujem vam iz ličnog iskustva da se vežete pre nego što se priključite. Vežite se za SBB. Polećemo. Nenadmašna ponuda SBB internet paketa od 4 megabita u sekundi do 60 megabita u sekundi. Internet kakav treba da bude. SBB. Ovo nije cipela. Ovo je čista umetnost. A kupila sam je od popusta koji daje SBB. Da, uzela sam SBB digitalnu televiziju i super brzi internet zajedno i dobila popust dovoljan za ovu lepotu. SBB Mix paketi, digitalna televizija i brzi internet zajedno po super cenama. Ponuda kakva treba da bude. SBB Mix. U poslednje vreme svi mi govore: jao Branka, što dobro izgledaš, nikad bolje. Fantastično. Pa ja ih slušam, ne znam šta im je. Pa ja sam uvek dobro izgledala. A možda im bolje izgledam zato što me sada gledaju na HD televiziji. SBB HD televizija. Televizija visoke rezolucije. 5 puta više detalja, 8 puta veći kontrast, 16 miliona boja. Format slike 16:9. Dolby Surround zvuk. Televizija kakva treba da bude. SBB HD. A kako vama izgledam? Pa vi nemate HD televiziju. D3. Konačno i u vašem gradu. Digitalizujte svoju kablovsku. Raspitajte se o posebnim pogodnostima.
T3. Konačno i u vašem gradu. Digitalizujte svoju kablovsku. Raspitajte se o posebnim pogodnostima. T3. Konačno i u vašem gradu. Digitalizujte svoju kablovsku. Raspitajte se o posebnim pogodnostima. Osvajamo savremene tehnologije, kreiramo moderne komunikacije, pratimo svetske trendove, ali pre svega ulažemo u ljude. Ljude sa kojima radimo, ljude za koje radimo, a najviše u generacije koje dolaze. Naš cilj je da svi budu srećni, i sa vaše i sa naše strane ekrana. Već 7 godina stvaramo dobru sliku za vas i dobru sliku o nama. SBB, 7 godina vernosti. Зошто не викна да гледаме телевизија кога знаеш што ти кај нас ништо не се фаќа? Кај вас? Ма гледа кај мене? Пакото. Ти разбираш па това како на кабелска бе. Кабелска бе? А дека е Карло? Дека е бе? Па това е дигитална слика како на сателитска разбираш. Па сателитска бе? Па дека е сателитот? Дека е де? Значи тука тотално се има разбираш. Па Тотал ТВ де? Тотал ТВ! Каде бе? Од сега и во Македонија опремата бесплатно на користење, повеќе од 50 најпопуларни домашни и странски канали, плюс 40 бонус канали и до 200 бесплатни канали, достапни насекаде. Тотал ТВ, кабелска преку сателит. Drevna! Stani! Od sada možete istovremeno da snimate i gledate, da nastavite od mesta gde ste stali i da više nikada ništa ne propustite. Ajde bre, Branka. Gledajte šta hoćete, kad hoćete i kako hoćete. SBB digitalni video rekorder. Upravljajte svojom televizijom. Televizija kakva treba da bude. SBB DVR. Total TV ponuda bolja nego ikada. Više od 70 najgledanijih i najpopularnijih domaćih i stranih televizijskih kanala u digitalnom kvalitetu slike i zvuka gde god da ste. Sve to od sada uz novu uslugu Total TV kuća. Total TV kuća vam omogućava da različite kanale vašeg izabranog Total TV paketa pratite istovremeno na svim televizorima u kući, samo uz rentu dodatnih digitalnih prijemnika. Uključite svaki TV u Total TV. Total TV. Ceo svet u vašoj sobi. Najgledaniji kanali. Slika visoke rezolucije i digitalni video rekorder. Mogućnost snimanja, pauziranja i premotavanja programa. Gledajte šta želite, kad želite, gde god želite. Total TV. Realnije od života. Dobrodošli u digitalno doba. Niš, Požarevac, Valjevo, Čačak, Leskovac, Šabac, Užice, Novi Pazar, Por, Pirot, Ivanjica i Arilje. Tražili ste brži internet. Sada u ponudi internet brzine do 16 megabita u sekundi. Više nego dvostruko brži internet po starim cenama postpaid paketa. Jedinstvena ponuda u celoj Srbiji za stare i nove korisnike. Tražili ste dobar, stabilan i brži internet. Dobili ste ga.
Samo da vam kažemo. Do kraja godine digitalni signal uz pomoć SBB-a stiže do vašeg televizora. Digitalna slika i zvuk, HD slika visoke rezolucije, elektronski programski vodič, vremenska prognoza, dnevni horoskop, aktuelne vesti, video na zahtev, digitalni video rekorder, snimanje, pauziranje i premotavanje programa koji je u toku. Kragujevac, Niš, Kruševac, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Mladenovac i Čačak. Naš poklon za novu godinu, vaš SBB D3. Pa ćemo li? Jel znate vi, golupčići, šta je to video zona? Čekaj, čoveče, da se smiri. Ova moja je već mirna! Vidiš, Šećeru, u SBB video zoni imaš sate, filmova, serija, muzike. Znate kad hoćete, koliko hoćete. A ima i onih filmova. A ima i nas. Đavolski dobra stvar. Poželi i gledaj SBB video zona. SBB video zona vam omogućava da budete pravi pedagozi i da ucenite vaše dete ogromnom bibliotekom dečjih filmova i serija. Ujko, uradio sam novaci. Pravi si, anđeo. Video sam te. Samo jednim pritiskom na dugme. Imate sasvim nov način gledanja televizije. U SBB video zoni imate sate i sate filmova, serije i raznih programa. Gledate kad hoćete i koliko hoćete. Đavolski dobra stvar. A ima i nas. Poželi i gledaj SBB video zona. Zone! Zajdi, Zone! Da mi poješ, Zone! Da ti pojem video zone. Stop. Alo bre, pa ko je napisao ovaj tekst? Budi bre profi. SBB video zona je sasvim nov način gledanja televizije. Tamo su sati i sati filmova, serija, muzike. Gledajte kad hoćete i koliko hoćete. A omiljene delove možda premotavate, pauzirate, a ima i nas. Đavolski dobra stvar. I šta tebi to profi? Zone, da mi poješ još malo, a? Poješ ti meni malo. Poželi i gledaj SBB video zona. U 2011. želimo vam da vidite sve jasno, da čujete sve glasno, da uvek budete u vezi sa svima koje volite i svime što želite. Vaš SBB. Jednim pritiskom na dugme. U SBB video zoni. Dobijate sate i sate. Serija, filmova. I muzika. Ima i onih filmova. I nema reklama. SBB video zona. A ima i nas. Đavolski dobra stvar. Poželi i gledaj SBB video zona. Vidio, a? Vidi, sediš, a putuješ, a? Reci. Bre, pogledaj Lavriću u Africi. Čebe, bre, stat? Čekaj, vidi ovo kuvanje. Vidi kuvanje. Kuj lence domaći, vidi kako se kožica vidi lepo. Ček dalje, a vidi fudbal, a? Vidi boju trave, molim te, pogledaj boju trave. Pusti sad trava, ovaj vidio ima dalje još. Goco, baš si se ponovila svaka čast. Mislim, HD. Ajde. SBB, digitalna revolucija počinje. Uzama nas pogodi. HD gledaš, bre! Novi HD kanali u SBB ponudi. Od kuvanja do putovanja i sportskih dešavanja. Izbor veći, cena stara. SBB, probaj sve. Dragane, znaš kako ja biram filmove iz videokluba? Kako? Kaže, molim da ti biram film da budu poznati glumci, da bude i žena, da nema ratne tematike, da niko ne maltretira decu, da bude napeto, ali mislim da ne patim. Ne pratiš, bre? Pratim, ti nađu nešto? Pa, od kako imam SBB video zonu, prvo ti kažem, gledam šta hoću, koliko hoću i kad hoću. Dragane, da me pratiš? Pratim. SBB, video zona. Ko to? Gledam film. Vaš lični videoklub od 350 dinara mesečno. SBB, probaj sve.
Aj ti si TV manijak, šta je ovaj HBO Premium? Ma to je fenomenalno, to su ti svi HBO kanali. Običan HBO, pa HBO Comedy. Ja volim komediju. Pa HBO u HD rezoluciji, vidi kakva je slika. Wow. Pa Cinemax kanali, pa HBO na zahtev. Sve to? Eto ti isto ko video klub sa HBO serijama i filmovima, uzmeš kad hoćeš, gledaš koliko hoćeš. I na kraju, HBO Go. Na internetu. Aj sad ponovi. SBB i HBO. Digitalna revolucija počinje. I još? HBO Premium paket. Gledajte po ceni običnog HBO paketa promotivno do kraja juna 2012. SBB. Probaj sve. Prijatelji, braćo, kumovi. Prijatelji, braćo, kumovi, drago mi je da smo se skupili u velikom broju. Mogu da vam predstavim najnoviji proizvod SBB Super Mix paket. Šta ima u tom kablu? Ima super brzi internet. I digitalna televizija. HD kanali. I HBO Premium paket. Video zona. I sve to u jednom kablu. I sve to u SBB Super Mix paketu. Pa uključi. SBB. Digitalna revolucija počinje. I SBB. I u mojoj kući. SBB Super HD Mix. Sve u jednom. Digitalna televizija, super brzi internet, HD kanali, HBO Premium i Klub Zona. Već od 2900 dinara mesečno. SBB. Probaj sve. Preko 1 milion gledalaca televizije koristi Total TV. Regionalni satelitski provajder broj 1 ima najveći izbor najgledanijih domaćih i stranih, sportskih, dečjih i filmskih kanala u digitalnom kvalitetu na jednom ili više televizora u vašem domu. Gde god da ste, Total TV može biti i vaš, već od 790 dinara mesečno. Gledaj bilo gde, Total TV, vodeća kablovska preko satelita.